Medewa kwa gbawe mansi mu ewo enkran mantan mu ehaya enkran ha Accra-Kasoa no kwansiesi asan miensa enya sa kwansia no ewo kwantempon no so nipa mienu bebi omoda no enye Ashan miensa ene kakahwe mu ho ewo choice ye no Accra-Kasoa kwan so ewo wejagbawe mensene ni mu a nipa mienu epreprade mu odem pa obi a asem yi eye nanimsem editudwa se Kia Reno ya normal edaso GW 697224 na ono efri malam eba Kasoa ena wo free na kwan mu ekokosi ekwan foforo mu a wone sprinter boss yi bia ene so ne normal GN 426422 ya eno so driver ni mate timu ekokohia ye ne no ena no esanse ehwe mu kese no nti esa agye no ho a ekokohwe towing car bia eno so ne number GS 84817 emu a eno so ema nipa mienu eprepare pa enya sam ketua ta runaway every connection every never say every mala and e be sena ko Kasoa and across so a full pavement we say pavement no across so here and e be ball ta we ne so towing car yellow one and run na we so e be sena ko connection and the ball to no the ball to na pro and the ball village na ye mi no so yet to for yet ye hu ye na ye story ye America nyame eji ye hu eti advent ne si hare de enye nyame a ye nyina ka ye hu nyame they say driver way ono we bra omo jene ko na we ni meji esi e do we ne no obi ani oni ni meji no and obi ani